මෙන්න ෆීඩ්බැක් එක ඔබට ගායනා කරන ආදරණීය ගායන ශිල්පියා එදා අපේ සංදර්ශන කලාවේ සමදාම සුපිරි තරුව බවට පත් වී සිටි ආදරණීය ගායන ශිල්පියා ज्योति गेहन यालित संदर्शने जीवमान करन आदरणीय गायन शिल्पियाटाई आराधना फीडबैक का वी आर रविंद्र एक साथ मेलावे मोहदन मेती वन बंबरा लंबी कनटोबे आदरे किया से मोहदन मेती वन बंबरा लंबी कनटोबे आदरे किया से महदन में दीवाना बबरा